تماشاوان این هجاب نیرن مده جوارا گوت کوه سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان لگل شاندا امرالی و دم پارتی بجوه ایرو جوین پیکات. پشتی 13 سالان جاره یکمین سرکومار ترکیه اردوغان لگل شاندا دم پارتی و دهمان دمیدا شاندا امرالیه دجوه. اردوغان و شاندا دم پارتی لبش تپه جویان جویناوان ساعتك و 25 دقیقه دریش کرد. ده و جوینه ده سروک استخبارات ترکی میت ابراهیم کالن و جیگر سروک اک پارتی افغان آلاجی آمده بون و جالی دم پارتی وجی سری سوریه اندر و پروین بولدان اوجی جوینه ده بشتار بون. شو سری سوریه اندر و پروین بولدان جی برینها لزندان امرالی لگل ریبر پاکیک عبدالله و جلان جویان. پشتی جوینا لگل اردوغان اندر گوت که جوینا وان گلکی باشتر باس بویا و اوجبو قناغا پیش روژه جی زیده تر بهیوینه. پروین بولدان جی اشکره کرد که جوینا وان باش بو بسود بو او پی واجو ده بیجه پر باش بریباده چه. آرمانجا سرکه یا ترکیه جوان هفدیتران اوه که پکه جاکان دینه او خوهلوشینه. جارا داویه و که زانیاریه که جوارا دویجم جارا داویه روژا 12 حزیران 2012 رجب طیب اردوغان لگل صلاح الدین دمرتاش و گلتن کشانک لأوفیسا سروک وزیری جویا بود یعنی بری 13 سالان. لآذربایجان چی بویا؟ لآذربایجان دو بشف دناورا ترکیه و اسرائیل ده هفدیتن گلکی گرینگ راست چی بونه او هفدیتن تایبت بونه جبو سوری. وزارت براوانی ترکیه او جوین پشت راست کرد و اسرائیل جی گوت جوین چی بویا؟ جالی اسرائیل و سروک انجمن آسایش اجتماعی یا اسرائیل بشتار بویا. ده جوین ده بحث مکانیزم که هاتیه کرن کل سوری دناورا ترکیه و اسرائیل ده شرکی روبرو چینه به. اسرائیل چه تخوازه؟ بنیر اسرائیل تخوازه به آواهی تو بنگهن سربازی ترکیه لسوریه تو نبن. ترکیه جی دبیجه اوجبو پرورده کرنا هزن حکومت سوریه لسوریه دمینن. لی باوریا اسرائیل بوان گوتنین ترکیه نایه و دبیجه دوی هزین سربازیین ترکی لسوریه تنبن. بنیامین نتانیاهو سروک وزیر اسرائیل اف داخواز اشکره سروک امریکا دونالد ترامپ کربو اش ترامپ را گوته بو که نابه ترکیه لسوریه هبه. عبدالرحیم تمل سماوی سیاست مدار کرجی ازمری لگل نکاک. عبدالرحیم تبخیراتی هر دمه دما تدبی میوان من تشتین خوش درد کفن براستی جوه هف پیوینش برکو گلک تشت جمع تهنه الجمع هر کسی تننه لید خوازم دست بی که وی بزانه بم لگور نرینا تا چج جوینا دم پارتی و سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان درکت دیرو که نو تی نویساندن گرک برو بنا بری حمد میزانه بی دیرو بریجی برنامه و تگرک برنامه دم آنی زمان مگو تاریخ کنو دیرو که کنو تی یاسکنه جی طرف دولت ترکی و اتفاق دنخبنا دولت ترکی و عبدالله اوجلان ده هاتی آواکرن لسر به اتفاقی فسح کرنا پارتیا کارکر کردستان و خلاص کرنا سکتاری یعنی دانینا سکتاری جی دنا به اتفاق ده جیش تندیه مبری آنی بوسمان بله اون اجنها لسر پروگرام جوینا وان چی بو و بدلخوشی بهوریا وان زیده به هوا هات یعنی جالیه حتی بهوری نکتا خولیجی zaten سرکومار اردوغان و هیئت امرالی قبول نکرد یعنی پروین بولدان و سوریه قبول نکرد بس ام باهوری به هر هوایی هات جی گوتن هنک مسئول PKK دردکبن تشناد بیشین از وینا پر اعتبار ناکم از دبیجم فسح کرنا örgütü ne fesih kırınık rahatı
Çünkü de nav çar devleta de partiye ve hene de Türkiye dem heye le Suri emebejin peyede heye de İran pejak heye de yani peçede heye yani hene gerek teşkilat evan beri hammet iştişi ittifak aslında ihtilaf avan bu biçek gidna buan da bu tişteki diye diste örgüt ede diste PKK'de semyaneki sermaye ki pır zede heye yani az nafazım benim zaman ama takriben 10 milyar dolar servetik diste örgüt ede لسربيجي بشكل نقاش هي واختلاف هي أذكر وهرنكو وتسليمي كوبن وبتش هواي تكبن فعاليته وجونا سروكي بارتيه KCK yani serokatiya KCK او سي بنش كس جبو جيانا وانشي اتفاق خاتكرن وجيانا فا لكو درباسكن اتفاقك شو هاتكرن كاك عبد الرحيم يعني سركردين بكاكي برپرسين بكاكيين بلند چارنوي سوان لغور نريناتا ديار بويا؟ بله يعني حتى سالكي دبيجن تقريبا ببورب دقاكي تقريبا حتى سالكي لقل باجار سليمانية واربيلي وجيانا خدر باس بكن سالكي وين وربن؟ سالكي سالكي وبمين بشتي سالكي وين شبابك كاك عبد الرحيم بشتي سالكي ده هناكي تباشتا بتشيج بوك سورتي تحمو دركبه بله انا جوانا قال لك باش هناكي تمام باش كرمك بشتي سالكي وين شبابه پشتی ساله که قانون و دستور ترکی و بگو هرتن سر و قانون و دستورشی و آزاد ببین و اوجی چون هاتن آوانی ترکی و راحت ببین و اوجی سر بخوا چون هاتن آوان و راحت پکه که اف قبول کریه که عبد الرحیم پکه که اف پجراندیه پکه که نه عبدالله Öcalan و هنک kadroya PKK pejran diye kabul kiriyor aslında. Henik kabul. Bes naha هنك شي دبيشن الا برا عبد الله Öcalan azad be شون ده امي قرار يخبدن فقط لغور هرديتنا ايرو اب قرار zaten وبيجي يعني حتى شي وبيجي دهندري مها çuvid ve Öcalan azad baderkete hapsa mali fakat tahir bu hat ve mehe takriben davya mehe ve derkete hapsa mali yani dibin çavade ve mala khode جيانا خدر واسبكي اها اف زانيارينا كاك عبد الرحيم يعني ددويا في ما هيدا اوجلان ويدر كذا د زندانا مالي دا بمينا بله و زندانا مالي بميني وسادة لا وكاني قال لك قرتيه حبسان بحزارة قرتين حبسان جوي ازاد ببن و اوجي در كفن هنك جوان ودر كفن حبسا مالي هنك جوان و تام ازاد ببن يعني جزيوان تماما يرحكن وإيجوش دربة جيبي والجور أصول كأنه وجهجي جوارا أبابك يعني إيجود بن تشيك كادن يعني تشيك دستيوان دنا وبقرن بخوازن بقرن مالي دهندري سالك كده يعني جنها وحتى مها كلاني سال 1026 ده وتقويمك جوارا بأباكرن وهدي وأوجي بقرن مالي باش ورم ورم سر پرسا کدن مثلا دوان روزین داویدا بحثویه که ها تکرن کو هسه ده هزین سوریا دموکراتیکو و بر پرسن ترکیه لإنجر لکه جویانا که عبد الرحیم بله يعني شو زانياري السيرفي جوفينيل جامتا لإنجر لكه تاني نا لأنقرة شي جويان ولحلبة شي جويان يعني برپرسیاری يعني تمثيل تركا جو هسه كشي gelek civil evan çeydi ben az nafazım vana yek benim zaman çünkü vana istihbarat devleti van işadet meşini bes az tiştekid bejim yani من بري بشش ما هاجي مجو دانستندني دولتها تركا وارجوتي بهبره هي قيامت رابو قالك انسان افرتكر بس دانستندني وان هر دايم بهبره انا اسكارم ويبيجم هر دايم بهبره ندعي قالك سويات دانستندني وان بهبره باشا مثلا هسه دي وتركيا لسر تشل هفكرنا
لسر دستور پر önemliye destura از نخواستم تکیم دتایا و تفرات آن دستور سوریه يعني ما بس من هزين سوريا ديمقراطيك هسد يعني بله yani لسر دستور سوری و yani daha doğrusu re vekiliye evji dondure saleke salon nivekede be avakirin tamamen proje gonu be avakirin لسر روش آواجی و لسر باکوشی و لسر کرد روشلات نابین تبی وقتا اوجلان در که به حبس مانه و گرک تشت به آوا کرد از کارم و ترکیه استاتویا کردی لروجاوای کردستانی و سوریه قبول بکه؟ استاتویا کردی لروش آواجی و لباکوشی به قبول کرند دستور دبله باشا تدبيجي اف معلومات استخباراتية مراقدك مثلا او هفتيتنين جيفينين نابرا هسده وتركيا دا تشيبونا تدبيجي لحلب والانقره تشيبونا جالي هسده و جالي كردان و كردين روجافا و كي بشتار بو يكك عبد الرحيم يعني از نوا نخوازم بينم زمان از كارم بيجم يعني مصدوم عبدي جي جرك جارا بويا مخاطبة دولتها تركي روبرو يعني ازوي كارم بيجم راست بويا مخاطبة راست بويا مخاطب يعني بناف بين كاريا امريكا لا يعني بويا تركي خبصر يا اخوة وان دانوستندنا آوادكي از امريكا ناخم اورتي فقط امريكا دوی مسئله دا راستی حتی gelek noktaya da aciz dimine aciziyet yere te hole roje peşiyama ve evji derkeve meydanı gelek tişt mahatanaha anin zaman fakat millet şaştı bu yani liser mesela Şam'ı go o rejima Esad mugo ve bikebe vaktaki nezikti millet ma acemahi ecejine haşi tiştik gidi bejim ittifak mezin روجلات نابین و به آواکرین و کرد روجلات نابین ای باشرو ای باکرو ای روج آوا و ای روجلات تبی و تید جه بستنن و حقوق قومی و جه بستنن د دستورات د حکم ذاتی د حکم به اصولک فدراسیون به و روج به و فدراسیونک مزن و به آواکرین از کارم به بیشم بس به فرهی جرا لازمه وقت جرا لازمه و قلتني ان جو بس جريك دركبن نفرز منها بيشن بس از ببنا هيبي دارم جو كرد روجلاتا نابين باتفاق ودوي فدراسيونا مزند دوي اتفاقا مزند جهبستين بشكل كي آزاد قال لك اسباس مالطاوا عبد الرحيم تمل سماوي سياسة مدار كردجة باجار إزمر